Woi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, aku lagi merapihin dapur dulu. Dapur udah, ya mau makan mie, lapar ini sore-sore. Ini udah dicuci dan bawangnya. Nggak bakal muat. Hancur guys, telur dadar. Udahlah, biarin. Yang penting matang. Mana ini hancur begini?
Mantap. Makan dulu ya, udah lapar. Sambal terasi ala ila guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan Nengila di sini. Uli ilah mau guys. Edel aku bikin dadar endog ini hancur. 5 butir dadar endog. 5 butir telur. Bismillahirrahmanirrahim. Aus das. Langsung makan aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar. Nggak perlu dipotong-potongin lagi. Coel sambal terasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya pedes kayaknya. Alhamdulillah nikmat weh. Alhamdulillah ya Allah. Bismillah, dihabak weh. Wow, ini juga banget. Wow, daun bawangnya wangi. Sambalnya habis.
Nasinya cuma 3 centong. 3 centong doang. Diet cina. Kurang garing. Keras amat. Ada yang mana? Tuh. Bismillah. Udah haus. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Ini mah makanan sederhana tapi nikmatnya luar biasa, guys. Nikmat pisan, alhamdulillah, teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai di sini dulu video ila kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam dadakan yuk. Lapar sore-sore.